जॉब कार्ड होल्डर मसा खंगंदना बैंक अकाउंट हांगलमलै खुसुमल लौथोकलमलै एमजी नरेगा की खुसुमल की मतंगदा चयेतनब लैरे हाइना जॉब कार्ड होल्डर सिंगदगी क्लेम लाकलै प्रेस न फंगबा पाउगी लिखुन अमदा इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी मोइरांगपुरेल ब्रांच असिदा मसागी अयाबा याउदना मसा खंगलमदना अकाउंट हांगलगा एमजी नरेगा की पैसा काइथो काइसिन सानरमले हाइना जॉब कार्ड होल्डर खरना फोंदोरकले पनबा याबदे बैंक अकाउंट अमा हांगबा मतमदा मसा मपालमदा लैख्रे हाइरबा फाउबा मसा याउदना हांगबा याहंद्रिबने मसा की खुबी सोय फोटो न चिंगबा खुदिंगमक वेरिफिकेशन याउरगा बैंक अकाउंट सिंग असी हांगनरिबने एमजी नरेगा की मखादा जॉब कार्ड होल्डर सिंगे तेलौजना ग्राम पंचायत की होइना पैसा काइथो काइसिन मसाना तहंदबत नतना सेल ओइना काइथोकलगा पीबगी थवोंग कया चथरे थवोंग अदुबु अकाउंट सिंगदा मसा मसाना पैसा लौथोकपा यादे जॉब कार्ड कमिटी की मियोइना लौथोए मसाना चलगा लौथोकलुबा तारबदे मथंगदा पैसा चंगलक्तबा अदुमक थोई हाइरे लमलाई केंद्र की मनुंगचना लैबा तेलौचना ग्राम पंचायत ना कोनबा 8/21 तेलौगे जॉब कार्ड होल्डर सिंगे खुसुमल येनबगी मवोंग असी यानिंगदे हौखिबा सगोलसेल नुमित असिदा मियोय अमदा नुमित तरुकनिगी खुसुमलनी हाइदुना लुपा 400 येलम्मे ममांगदा लुपा 200 येली हाइरे कोविड-19 न मरम ओइदुना मियाम वाबना खम थेंगलबा मतम असिदा पैसा ककमनबदगी पेंद्रदुना करिगी पैसा असि खक्तंग पीरिबनो हाइरदुना थिगलुबा मतमदा चार्ज मयाम अमा ककलगा लेरमी हाइरे चार्ज सिंग अदुदे मेंबर की चार्ज लुपा 1,50,000 ऑफिस की चार्ज लुपा 1,000,000 पैसा कायबगी चार्ज लुपा 3,000 अमसुंग थबक सुबदा सोकपा यावरकपगी चार्ज लुपा 1,100 का ए हाइरे अमरोमदा ग्राम पंचायत असिगी एमजी नरेगा की लिस्टा तेलौगी ओइना मियोय 495 चल्ले अदुबु जॉब कार्ड के कमिटी न पीबा लिस्ट ना मियोय 130 ओय मियोय 135 हेनबा थेंगनरे हिरम असिगी मतंगदसु मरी लेनबा मियोय सिंगना थिजिनबिनबा लमदम अदुगी जॉब कार्ड होल्डर सिंगना लैंगा की पुंगनिंग सिंगसिलकले गजा की मतंगदा यूएन बॉडी के वारेप्ता भोट लौनबदा इंडिया नाथैदुना लैख्रे इजराइल अमसुंग पैलेस्टीनिया की गजादा हमास सिंगा नुमित 13 खुद थोकनबा अदुगी मनुंगदा वायोलेंस सिंग अमसुंग क्राइम सिंग चथकी हाइबा अदुदा थिजिनबगी थबक अमा चथनबा यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल दा वारेप अमगी मतंगदा भोट लौनबदा इंडिया नाथैदुना लैख्रे इंडिया दा नतना लैबाक 12 भोट लौनबा अदुदा याउखिदे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल गे जेनेवा दा लैबा हेडक्वार्टर्स दा मेंबर 93 लैबा यूएन बॉडी अदुगे सगोलसेल नुमित पांगथोकपा नोंग चुप्पगे स्पेशल सेशन अमगी लोरकपदा लैबाक मापन वारेप अदुगे मायोक्ता बोर्ड पिरखिबदा वारेप अदु लैबाक 23 ना सौगतुना मदु पास तौखि ऑफिशियल वारोल सिंगी मतुंगिना ग्रुपिंग अदुगी अतै मेंबर लैबाक 12 गा लोइनना इंडिया सु बोट थादनबा अदुदा याउखिदे वारेप अदु सौगतप सिंगी मरक्ता चाइना अमसुंग रशिया याउखि इजराइल ना खुदुम चंदुना लैदिबा इस जेरूसलेम याउना पैलेस्टीनियन टेरिटोरी अदुदा अमसुंग इजराइल द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ अमसुंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ सोइदनमक इकाई खुमनबगी मतंगदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल अदुना ngasi नुमित युंगबा मतुंगदा वारेप अदु लौखि हाइना स्टेटमेंट अमदा यूएन बॉडी अदुना हाइखि हंदकी कॉन्फ्लिक्ट अदुदा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ थुगाइबसिंग अमसुंग वायोलेशन सिंग पुमनमक अमसुंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स खोंगाउनबसिंग इन्वेस्टिगेट तौनबा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी लिंखतख्रे हाइना स्टेटमेंट अदुना हाइखि पैलेस्टीनिया के गजादा मियोय 250 रोम अमसुंग इजराइल दा मियोय 12 सिखिबा नुमित 13 गे अकनबा खुद थोकनबा दुगी मतुंग इजराइल अमसुंग हमास अनिमकना सीज फायर अमा यानखे मदु हौखिबा इराय नुमितगी चनबा हौखे जिनेवादा यूएन द इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंद्रमणि पांडेना इजराइल अमसुंग गजा की खुलाई पाइबा ग्रुप सिंगगी मरक्ता सीज फायर अमा पुरखनखिबा इंटरनेशनल कम्युनिटी अमसुंग लमदम अदुगी लैबाक सिंगे डिप्लोमेटिक की थबक सिंग अदुबु न्यू दिल्ली ना तारामना ओई हाइना स्पेशल सेशन अदुदा हाइखि थबक तौमिनबे स्टाफ मौनहा अमा रेप तौबगी चार्ज ता फारबा तेहलका मैगजीन के फाउंडर एडिटर तेजपाल थादोखरे मालेम की ओइना इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट फोंगबदा यामना ममिंग चटखिबा तेहलका मैगजीन दा पुन्ना थबक तौमिनबे कलिक स्टाफ मौनहा अमा रेप तौखि हाइबगी चार्ज ता पुलिस ना फारगा जेल दगी बेल दा थादोक्तुना लैबा मैगजीन असिगी फाउंडर एडिटर तरुण तेजपाल गवागी कोर्ट अमना मराल सुंगलै लैत्रे हाइना थादोखरे हाइना एजेंसी की पाउना फोंदोकले
ngasi chahi nipan gi mamang da haukiba 2013 da masagi chahi yangkai ga nipan surba editor Tezpal na mahaka magazine asida thabak tawminaba staff nupi asibu Goa da leiba 5-star resort restaurant amada themduna pusillaga restaurant aduge elevator da namduna nupi oibagi izat mangan ki haibagi charge ta Goa police na sahi adumakta da faraga case laukhatkiba amade Bombay court na police ki charging yenglaga jail da thajin khraba matungda bail da thadokhiba leire haukiba 2017 da police na mahak Tezpal ge mathakta rape amade sexual harassment ki charge tawsillaga aranba mawongda jail da phajillaga thambire haina imung manunggi miyoi singna Bombay High Court amasung Supreme Court ta mathang ulta pulta case thangalakpaga loinana Supreme Court ke directive makhada Goa ge Mapusa City da leiba trial court ta trial sathak laba matung accused oiriba editor asin lana charge tawsillaga fabani haiduna acquit tawkhibani haire trial aduda Tezpal su mahaki imung manunggi miyoi singa loinana laktuna saruk yakhibaga loinana mahaki masanupi Kara Tezpal na apokpa mapagi mahut sinduna mahak masamaki mapabu semjin sajinba mawongda kalik staff nupi amabu izat mangan khibani haibage sanglaba statement ama apex court puthoktuna tahankhe madugi matungda editor Tezpal ki mathakta siriba maral restaurant manungda khinkhiba CCTV ge footage kupna examine tawbaga loinana izat mangan khi haibage record tawba yaba praman phangde haiduna jail dage thadokkhibani su haire asumna maram sadana fazili haiduna court ta challenge tawbikhiba amade sayol amagi mamangda covid na naduna laikhraba Tezpal ge ukil Rajiv Gomez po acquit tawraba editor sige maikai dagi thagatpa phongdokre haire marak asida Goa gi chief minister Pramod Sawantana praman matik chana yauraba lamai lising aniga chatruka nifunipan panba Goa gi fast track court ta leiriba charging na thaiduna thamlaga apex court na Beller Tezpal thadokibagi mayokta Goa sarkar na high court ta challenge tawragani haina lauthokre haire Afghan forces na Taliban thengnaba ngamlagane NATO chief haukiba chahi kunlom helaba matamasida Afghanistan da security ge mateng piduna lakpani adubu haujikte government force matomtana Taliban gi fighter singbu thengnaba ngamlagani haina NATO gi chief Jens Stoltenberg na phongdokre NATO gi chief asina haikibada Afghanistan da security thamnaba honabada NATO na chahi kunlom supna mateng piduna lakhiba ase haujikti government ki force matomtana international gi lanmi singge mateng yaudabida Taliban gi fighter singa thengnaba ngamlagane ing 2003 da NATO na Afghanistan da security thamnaba honabada maru oiba thodang loduna thabak tawduna lakhibane US na lusingba coalition na Afghanistan da landaraga Taliban gi laingak sasan singthukiba chahi ani gi matung tarakpada NATO na Afghanistan da security thamnaba honabada mateng pangduna lakpane haujikti Afghanistan da leihoriba NATO gi lanmi masing ase lising mapan ne masigi manungda US gi lanmi lising ahum ga chamma yaure September ge taraga mathoi phawgi manungda lanmi sing ase handokna ba thorang tawribane haukiba chahi kunlom supna thabak tawduna lakhiba asida aikhoi ge lanthum kaya ama chading tawkhibaga loinana masing yamlaba lanmi kaya mathwai thadokhrabani haina NATO gi secretary general Jens Stoltenberg na haire Portugal gi samudra khongbal da pangthokiba war games ta saruk yariba UK ge aircraft carrier amada paumi singa unakhibada wafam ase phongdokhibane Afghanistan na sanglaba matamasida laibak asigi lanmi sing ase mapangal kangkharan ba ngamlai loinana social amadi economy gi khumang chawksin ba ngamlai Afghan sing na laibak asida santi amadi tangdu laita ba phibam thamna ba honabada maru oiba thodang loduna laklei NATO gi lanmi sing na laibak asi thadoktuna chatkraba matung tarakpada laibak asigi security da nungnang ba leiribane haujik government force na laibak asigi town amadi city kayada security thamna ba honabada maru oina thodang loduna thabak tawre Taliban na laibak asigi khungangi lamdam kaya ama khudum chansinduna thamlibane chaliba chahi asida Afghan force amadi Taliban force ki marakta akan ba mawongda khudthokna duna lakhibane NATO gi laibak singna civilian expert singge khuthangda Afghanistan da mateng pangbagi thabak makhatana sathakigani masida government ki ministry singda advice tauba security force da funding tauba amadi Afghan government amadi Taliban gi marakta santi gi wari sanabada mateng pangbagi wafam yaure NATO na Afghan security force ta training pibagi thabak makhatana sathakigani haujik maki oina de chapchaba warep lobagi wafam leite US ki president Joe Biden asu Afghanistan da ladiba US ki lanmi sing asi September tha fawgi manungda handok lagani lauthokrabane NATO gi general secretary
जेन स्टोनबर्गना जून की तांग 13 उनरगा अफगानिस्तान की लेरिबा इशू असिगी मतंगदा वा खनरगनी हाइरे अदुम ओइनमक अफगानिस्तान की लुसिंगबा मतनदे ब्रुसेल दा पांथोकदोरिबा समिट अदुदा सरुक यारोइ हाइरे।